ananzimanye n'ubutungane. Hari igitangaza wadukoreye kuri iyi si abatabona bari bakwiye kubona kugira ngo bamenye ko ari wewe ubitunganya byose. Kubona ikarema na Ramadani ngeranda byose bihuriye hamwe tugatangurira umunsi umwe nigitangaza ukoreye ab'isi batazopfa basubiye kubona. Ega mana nzima kubera kutakumenya hari abatabibona. Igitangaza nk'iki wagiheruka mu 1863 none raba ubisubiriye kuvyerekana ari twebwe turi ngaha uru ruvyaro rushasha ruruvyara aribwo rubibonye. Hari naho tutazosubira kubibona, ariko mana nzima dukundire tunezerwe ko watwungiye ubumwe baba abayisilamu n'abakristo twese tukaja mu bihe byo kwisuzuma no kwisubirako mu bihe bimwe. Mana nzima ko watugira ico gitangaza kayo kaba twakibonye, gumana natwe ugume utwungiye ubumwe mu madini yose. Tuyodahereza ukwezi twama twibuka ubumwe bw'abarundi. Burya natwokomera amashimana kuko yaradufashije kubona igihugu cyari cyaratatanye hanyuma kigasubira kikaja hamwe nibanga ry'Imana gusa. Je ndimwe mu babikurikiranye kuva ku ntango, ndemeza neza ko ari banga ry'Imana kubona twasubiye mu bumwe. Igihugu c'amatanu twese twavuga tuti turiko tuja mu gihugu c'amatanu nawe ati tukirimwo njana ndavuga ntumuhanuza aravuze. Kuva umunsi natanguye kuvuga nti ubu rero ngira ngende ndirira Imana gushika imbwira igituma turi mu gihugu c'amatanu mugabo ntitukinezerererwe. Kubera iki tuvuga ngo turashonje turi mu gihugu c'amatanu tuzorya tugahimba, ugasanga umuntu ariko ari Dodomba ari mu gihugu c'amatanu. We are aiming at military targets. Twebwe icyo tugamije ni ukurasa hari ibikorwa bya gisirikare, ariko namwe ni murebe ubutegetsi bwa Irani bwo buri kurasa bupima hari abana bacu, abagore bacu, abakuze bacu, kandi mutagira ngo ibingibi ni biri kuba hano muri Isirayeli gusa. Ubutegetsi bwa Irani buri kurasa aho ubonye hose mu karere kose. Ibihugu 8 ndabisubiramo, ibihugu 8 muri aka karere kose niko bimaze kuraswa n'abanyayirani bakoresheje misile balistike. Mutagira ngo ni muri Isirayeli gusa, ibihugu byacu byose biri kuraswaho na misile z'abanyayirani. Kandi ibingibi ndongera kubivuga mu buryo rwose busasa inzobe. Ntabwo turi mu ntambara n'abaturage ba Irani. Twebwe intego yacu nabo tugambiriye, nabo dushishikariza abandi kudufasha mu butegetsi bwa Irani n'ibitero byabo muri aka karere k'uburasirazuba bw'isi bwo hagati. Nibyo ngibyo tugamije gusa, nicyo gusa ibitero byacu bigamije. This is what it's all about. Filthy criminals Trump and Netanyahu. Trump na Netanyahu abanyabyaha bateye ishozi, mwaraye murenze imirongo itukura mutaza kugira ngo iyi ngiyi ni ya ntambara twari dusanganywe, kandi dushyigikiwe n'amamiliyoni y'abaturage. Turabakubita kugeza mwebwe ubwanyu mupfukamye mukadusaba imbabazi. Ibyo mwatangiye muri kubyita inzozi zanyu zirabakamukamo nyuma y'igihe gitoya. Turavye iki kibazo cy'igitoro ingorane giteye yakwamukira nganje wa mbere, ubwo ntumufata umwanya mukaraba nambari sopebu nambari mushikiranganje wa mushikiranganje ajejo energy n'igitoro nambari mwebwe nyene nambara handi quelque part bigorera uro responsable no kuri agatanga imihoho. Iki kibazo cy'igitoro no kuri kiragisibije, ariko hari uvuga akavuga ibiboneka. Naye umuntu avuze ati essence yakenye ukagenda ukabona ku imirongo bantu ba none mugende muyizane none ntiri hajya iri none barakubwira ko muri stock atayire igitoro n'ubu ni bagende bakivome kirahari kiri. Ariko gaje kantu wigeze kunyuza muti ndashifatiye mu minwe ntibagiye baticara kare rero bari bagifashe mu ntoki kugira ngo baze baraduhera ku kiyiko uko bashaka.
kucifatira mu ntoki nta wundi ntuma umwanya nataye nidogera abandi ngo nibo banyononeye niwo mwanya nanjye naciye niga nca ndamenya iyo biva barazonyidogera rero bavuge ko namenje kwifatira mu ntoki igitoro ibintu byose aja ku neza y'abene igihugu nzovyifatira mu ntoki turavye iki kibazo cy'igitoro ndabwiye nta gihugu kigoye gutwara nk'Uburundi nopfuma ntwara Ubuyahudi mu gihe ca Yezu nawe yatwara indyarya abiyorobetsi ibore mu mutwe abantu atakindi biyumvira atari kibi gusa uvuga iciza nabo babona ikibi kandi bakakuyorobeka ko ngo ni ntungane gushikasha mvura babwira ati mwamvamwe urazi cyane cyo gutuka umuntu ko ari imva hajya ntimwumva ko yari yarushe bikaba nabi hajya Yezu gufata akazingazinga imigozi agakubita abantu ari Imana nimwiyumvire Imana niyo yambere zi kwihanganira abantu kuko nayo nyene Imana yatevye iricuza iti ndicujije kubona narevye umuntu kuko amara imyaka myinshi niko ibicumuro vyongerekana Abanyisirayeli Musa aratevye aravuga ati tu mwicaje abantu ntabo nkeneye gusubira kujana nabo n'Imana gushika yiruha ati genda jewe ntitujana reka gari habintu mwaza murare ngo turagusavye ngo muhe ubwenge nka bumwe wa Salomo Salomo ubwenge bwo kurongora abagore 1000 ngira burya bwenge bwapfa ibaze Imana yari yaravuze ngo umwami muzotago barongore ntazorenza umugore umwe ntazaje mu bagore benshi acarongora abagore 700 n'abahabara 300 ubwo ni ubwenge kweri nibwo munsabira ubundi bwenge mwa muri ko muravuga muri ko muransengera bamutsa murareka gari habintu mwaza murare ngo turagusavye ngo muhe ubwenge nka bumwe wa Salomo navuga ngo nk'igihugu cy'u Burundi ibi muri kubona muri Irani ubwo yarashe ibihugu bigeze mu 8 ahubwo abarundi musenge mutisengesheje koko ibi bihinduriye ngaho i Burundi ubyumva utabyumva si ngombwa ko hariya binarangira no muri iyi ndwi byatangira n'ejo byatangira twamaze kwinjira mu murongo w'uko akanya kariko kose mu Burundi ingwano yakaduka kandi ni ingwano yo gukuraho neza ishobora gukoroka ivuye mu ijuru abamarayika ishobora gukorwa n'abantu mugabo bwabo hanuzi bwo gukuraho Sebarundi mu bwinjiyemo cyangwa se tubugezemo kuko dutangiye ukwezi kwa 3 twiteguriye kubona Sebarundi Imana imumanikishije amaboko uko Imana izabigenza sinkuzi uko izabikora si abizakoresha nawe ubwiwe yamukoresha mugabo turi mu kwezi kwa 3 tureretse dutegerejemo ibitangaza by'Imana ngo birondere ndabirondere iby'Imana biraronderwa iby'Imana biraronderwa kubera ko hari ijambo Imana yavuze kandi irinyuza mu bantu bayo by'umwihariko Marite prophète general navuga ngo ndumwe wafashe mu minwe iki kibazo ndumwe mu bafashe mu minwe iyi ngwano yo kwimika no kwimura hano rero ntabwo mvuga ngo muzamemba ariko urugamba buno navuga ngo ubu tugiye komba ya mwisho ubu niho turi buno rero ibintu byacu twebwe turabivuga yenda abantu bagahita babishyira mu mubiri abandi bakabyumva basinziriye abandi bakabyumva bahumirije abandi bakabyumvisha ugutwi kumwe kubera ubukire n'umuceri nta jambo ryo kurokora neva rihari uko disikuru za neva ibaza umuntu uri kuvuga ngo igitoro ngikiriya ngo nimugende mu kivome
abarundi ubwo baba bitatsa, baba biriza, baba bariteye ibibazo, nta ntambara ubwo yaba ihari y'ubukene n'ibibazo. W'igitoro ngikiriye niwe wabyivugiye, ntabwo mbimuvugiye. Neva uri gusenga akemeza ko Isilamu n'Abakristo ari ikintu kimwe, ndetse akavuga ngo ni bamwe, yihenze cyane ku rwego rw'uko navuga ngo ashobora kuba avuga ikintu atatekereje, cyangwa se atagaraguye rwa rurimi Bibiliya ivuga ngo mugaragure ururimi karindwi. Neva uri kuvuga ngo Uburundi bugoye ngo kuruta uko Abayahudi bagoye, Isiraheli bwakira nta gitoro ukabatwara. Abayahudi Isiraheli wibwira ko babura ibyo kurya nk'abarundi bamwe baburara abandi bakabwirirwa ukabayobora? Ngo atari abazungu. Honyine igihugu kitafite miliyoni 15 z'abaturage, abarundi Uburundi buruta Isiraheli, n'abaturage benshi n'abarundi abene gihugu. Ariko Isiraheli ritendeka ku bihugu by'Abarabu. Uburundi neva yakina politike nk'iriya y'Abanya-Isiraheli, abarundi bakazanata umusaza. Wajya ujya kugira imyaka y'ubusaza bagasenga ukongera ukiyuburura. Abarundi babuze perezida, bazi gukora, bazi gukizwa. Simvuze ko ari bose, ariko vrema abarundi baragerageza. Muze mureba bari muri Kenya uko bigwanaho bakabaho, mwaba murabuje. Abari muri Uganda, abari mu Rwanda, abari Zambia, abari Malawi. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Burundi kwidakora ubona abarundi batabayeho. Ubwo ni urucabana. Twere guhendana rero, tuvuge ngo hari ingingo n'imwe ngo neva ngo yamurokora, ngo hari icyamukiza. Nasaba imbabazi, yakoze nabi, akorera n'ababene igihugu. Shitani mukoresheje ibintu navuga ngo nakamaramaza, nibara nagahoma munwa. Hano rero ndabivuga koko namwe muyera bihamye. Ndabivuga koko n'Imana ibihamye. Aha rero nituvuga ngo ninde umukuye ku butegetsi, ni Kristo, ni Data, ni Mwuka Wera. Ariko akoresha mu bamarayika bakoreshejwe cyangwa mu bantu bakoreshejwe na Marite, n'umwe mu basoda cyangwa mu baprofete cyangwa mu bagenerali Imana yahagurukije, ntanga umusanzu wanje n'umusada wanje. Ariko hari n'abandi bakozi benshi ntanazi, abonzi, abamvugisha, abatamvu, bose bakunda Uburundi kandi bakabukundira kimwe ko bwahinduka. Isiraheli yararumye, Isiraheli yananiye Imana, Isiraheli babaye ibyihebe babicamuke, ukwirirwa bica, isi bayiyogoza. Niba Imana rero ishaka muri Afurika kuhashyira minisiteri yayo nkuru cyangwa icyicaro cyayo gikuru, cyangwa igatangiza ikanguro, ariko ikagira igihugu itoranya, numvaga bitaba impamvu cyangwa ikibazo. Ahubwo navuga ngo eski murabyiteguye cyangwa ntabwo mubyiteguye? Buno rero mugeze igihe mubibonesha amaso, mukabyumvisha amatwi, mugeze igihe muganira iby'Imana yakoze, mugeze igihe muyaga ukuboko kw'Imana n'inkomezi z'Imana, mukanye nk'ako guhumbya, mukanya nk'isasi. Muraza kumva itangazo ribabwira ngo mu Burundi naho umuriro watse, mu Burundi naho byayangaye, mu Burundi naho byakomeye, mu Burundi naho ikirunga cyarutse, umujinya w'Imana warutse. Biriya byo muri Aziya musenge Uburusiya ntibibwinjiremo cyane, na Korea ya ruguru n'Ubushinwa, niba byinjiramo ikaba intambara yagutse, n'ubundi haba baratwebwe. Ibizi mazutu nitwe zafashaga ziva hariya, inganda zabo nizo zidutunze mu buryo bw'umubiri. Ubuzima Afurika ifite n'ibintu irangurira mu Burayi. Ubwo rero nk'ibihugu bisanzwe mu bukene, ahubwo musenge, mwongere musenge, kubera ko Shetani ari kubaga nta kinya, ari muri kubituta babarira. Rero mbabwije ukuri, umuririmbyi yaravuze ngo biguma canka byoroha,
tugomba kubona uwabambwe witanze ku musaraba. Buno Ntare Rushashi hari undi muntu ugiye kuyicaramo, kandi aya mabarabara y'u Burundi hagiye kubaho amasaha ku buryo uzajya uguma mu nzu nk'ibya 2016 15 17, kandi inzego z'igisirikare Imana iravuze ngo ugiye kubaha akazi, mugiye gukora avamedi na apremidi nijoro, ku murango no mu ijoro. Inzego z'igipolisi mugiye gukora ku murango no mu ijoro, kandi nta muntu wemerewe gusahura, nta muntu wemerewe kwiba, nta muntu wemerewe kunyaga iby'abandi. Mubyumvirize, iyi ngwano umuntu uzakora ikosa kuko ari ingwano y'Imana, mugakora ku byashinganwe, muzaba Hananiya na Safira. Mbivuze nka profeti, abantu bazasahura, abantu baziba, abantu bazica, abantu bazafata ku ngufu baprofita muri iyi ngwano. Iyi ngwano ntabwo ari generali naka uyitanguje, iyi ngwano ntabwo ari koroneli cyari yotona cya kapiteni, ni intambara y'Uhoraho. Rero uracunga neza Imana itazakubona hari ibintu uri kwikwegera ko uri muri aprofita akajagari n'akavuyo. Kandi twe turabivuga nyine mukatwita abantu b'abatamutwe. Ntanze imburi, kandi twaranabivuze n'ahashize, kirazira kiziririzwe kwiba, kiziririzwe kwiba, ntabwo byemewe. Aho rero nimbivuga uko untahure kandi unyumve neza, kubera ko igihugu cy'u Burundi cyose kizengurutswe na radari z'Imana, kamera z'Imana, ubuntu bw'Imana. Uracunga neza orero utatoranyirijwe n'Imana, uracunga neza ibintu uzajya ujya gukora wowe mbonera kure. Mwebwe bakenyera rugamba, mwebwe bapfasoni gwaruka bashinga nahe rubyiruko, mucunge neza mutagwa mu mporera ya shetani, kubera ko abazajya biba bazapfa, bazafata ku ngufu bazapfa, nta gereza. Ibyaha bizakorwa muri iyi ngwano ni kibirira ko Imana izica. Koko nibije gukosora amakosa yananiye abize n'abatarize, nibije guhindura ubwami no kwimika, nawe ukayitobera. Wibaze rero kugendana n'Imana ikakubonamo ubugwari, ubugojwi, ubuswa, ubujiji, ubugaba. Kazi yake nasema kazi yake. Kila mtu na chikapo chake, abwirwa benshi akumva bene. Mu Kirundi bavuga ikibwirwa n'icyumva, icyerekwa n'ikiraba. Uyu munsi wa none ngira ngo ntabwo ndi kugaragara cyane, ariko amakuru tutakirwa tunatangaza hano uko ubyifuza, tutanavuga hano uko ubyifuza. Ibitero biri mu nzira, ingabo ziri mu nzira, ya misi navuga karundura, ya misi simusiga, ya misi njyana muntu, ya joro ry'amarira, ya manywa y'ibibazo, rwa ruhererekane rw'imiborogo n'akaga n'akangara n'ibi dusohoyemo. Ubu ni ubuhanuzi bw'u Burundi. Ubwo rero hano hagiye kuba icyo nakita isibaniro, hagiye kuba icyo nakita akayobera abahinga, kandi mwe ntimuzamenya uko bigenze. Ariko nagira ngo nkubwire ko kuriya Irani itunguwe, ndetse ko itanatunguwe, ibi muri kubona biri guca mu kirere bimanuka bizamuka bigira kuno, n'abariya ni abantu. Ibiri kugwa muri Israel ni abantu, ibiri kugwa muri Qatar, bafite n'iterambere ritigiye muri Afurika. Hano rero perezida ugomba kubisa abandi yagezweho, utagomba kubandanya yashikiriwe. Mariko uje kwimura abamaze igihe kirekire n'abamaze igihe kigufi yakorotse.
gushyira mu bikorwa ibyo abavugishwa cyangwa se abahanuzi cyangwa se ubuhanuzi byatanguye. Ushobora kuba ubyumvisha ugutwi kumwe cyangwa ukabirebesha ijisho rimwe cyangwa se ukabyumva mu buryo buciriritse, ariko muzatinya ibyo mwatinyaga bibashyitseko, niko Bibiliya ivuga. Jewe nagira ngo nkumenyeshe ko habayeho icyo nakwita marayika muhozi, kandi Ruburakigongwe bamushumuye. Kandi aha ari igihe Farawo yari akomeye nibyo, Hamani arakomera nibyo, Goliyati arakomera nibyo, ariko ingoma zo mu isi zijya zishiraho. Navuga ngo sirikirasi igiye kubaho, amatelefone agiye kubaho, nayo guhamagarana no kubwirana, wewe Ikarusi bimeze gute, akaguha amakuru, w'Ingozi akabwira uw'Imuyinga, uw'Imuyinga akabwira uw'Igitega, uw'Igitega akabwira uwo Kirundo, Nyanzarake, Rumonge, Bururi, Mwaro, Kirundo, ndetse izi ntara zose z'Uburundi amatelefone azajya acicikana anyuranamo n'uturadiyo, umuntu wese abwira undi. Abasirikare bari Somalia, bari muri Congo, abari mu gihugu mo imbere, mwitegure mugiye kubona ibidasanzwe. Ntabwo twebwe tuvuga ngo nza, ahubwo birera, birirabura, muhanga amaso Imana mushyize amavi hasi muri gusenga. Kandi nawe ubwawe, bamwe barabirose, abandi barabyerekwa, abandi barabihishurirwa. Hano rero reka tugaruke muri uyu mwanya tubwire abantu ngo ntimuryame umukondora zosi, ibara riraguye, kandi ntihagire umuntu uza kwitiranya ibintu n'ibindi, koko ishyano risimbuye irindi shyano, akaga naka. Ibyo buvugishwa bishyitse ku mugaragaro. Rero reka nkubwire ngo njyewe hano 100% nteze amatwi mwemu yera, nyobowe n'umwuka wera, kandi turi pre kumvira Imana no gukorera Imana. Noneho igihe cya kera umwana wo kurimbuka yagaragaraga mu buryo bw'umubiri neza, atakuca ku ruhande, atakurya indimi, ati no kuvuga ngo urumva ngo urabona. Mu buryo bw'umubiri baravugaga ngo uyu mwana Ishimayeli ni umwana wo kurimbuka, Hagayi ni umugore utari uw'isezerano, ariko Sara ni umugore w'isezerano. Bivuze iki? Bisiguye iki? Bivuze ko Imana ibaho, noneho ariko hakaba urubyaro rukomoka muri yo, mu mugambi wayo no mu ntego yayo. Hakaba n'umushukanyi ari we munyabyaha, ari we Satani. Satani afite ukuntu ibintu by'Imana abibyaraho, cyangwa se akabibanguriraho, cyangwa se akabikopiya, agafata fotokopi yabyo agayisanisha na bijya by'Imana. Noneho rubanda nyamwinshi cyangwa abenegihugu benshi bari muri kote yo kwitiranya iby'Imana n'ibya Shetani. Impamvu mbivuze uku ni iyahe? Nk'abantu bankurikira hano benshi bazi ko Imana ivuga, abandi bazi ko Imana ikora. Abakurikira iyi televiziyo cyangwa se iyi TV, ni ukuri bemera Imana ko ivuga, bemera Imana ko ikora, bemera ko ijuru ririho, banemera ko kuzimu guhari, bemera ko bazajya mu ijuru, banemera ko hari abazarimbuka. Ubundi ntushobora kuvuga ngo nemera Imana, nkunda Imana, utari n'umuhakanyi muri bimwe. Njyewe ubu ni umwe ugomba guhakana, ntabwo Shitani azigera ababarirwa. Ni umwe ugomba guhakana. Hari abazajya mu kuzimu, ibyo bintu mbwe ko hari abazajya mu ijuru abantu bose bazajyayo, naguhakanye. Ariko ndi umwe wemera ko hari abazajya mu ijuru. Ni ukuvuga rero uyu munsi wa none isezerano Imana yasezeraniye Hagayi na Ishimayeli ryarasohoye, ni naryo risohoye muri aba Banyayirani. Bibiliya ivuga ngo nuko umunsi yirukana Hagayi na Ishimayeli mu itanguriro, uraza urebe ivuka rya Hagayi, Sarayi, ubwo uyu muja
n'umwana we bagiriraga ishyari uwitwa Sarayi na Isaka. Iyi ntambara iri kuba Bibiliya yivuze ivuga ko ari aho yatangiriye. Ntabwo muri Irani mwebwe muri kureba bino kubera ko nibwo turi kubona misile ziri kuri uru rwego, mwabonye ibikoko turi kubirebesha amaso, ariko umunsi Aburahamu arongora umuyaya akamucyura ku mugore w'isezerano bakabyarana uwitwa Ishimayeli, Bibiliya ivuga ngo nuko Uwiteka afata icyemezo ngo senda ishoreke n'umwana wayo, nzabaha isezerano ry'uko bazahinduka. Baje kugera mu butayu, ubwo nihuse niho Imana yabwiye Hagayi ngo fata umwana ngiriri iriba ariho bita Imaka, umuha amazi yo kunywa, uza kuhabura ndahamuha. Genda umuhanuzi ntabwo kenshi na kenshi hano nzana ibintu by'imwemo, ariko n'igihe cyo kubwiriza kizagera umuntu ajya asoma ibyanditswe, ariko njye mba ndi mu mwuka w'ubuhanuzi kenshi na kenshi, arimo abantu bahita nyine bumva ko nakabahaye imirongo, ariko nayo nahuhabura unyandikira imbogisi, ariko nta nuhabura kuko Aburahamu n'Abasilamu bemera Aburahamu. Nta muntu utazi iyo nkuru kereka munsi ya 18. Abo rero n'ubundi twebwe ntabwo byemewe ko bakurikira ibintu nk'ibi by'abantu bakuze. Ibi ni by'abantu bakuze. Twibandanyirize. Nuko rero uyu muntu witwa Hagayi, Imana iramubwira ngo fata umwana wawe ujye kumuha amazi. Koko Hagayi yari yamutaye, aravuga ngo nasambanyijwe n'umukozi wawe, aranyirukanye mu rugo, sasa rero nanjye uyu mwana tubyaranye yapfa atapfa ntibindara. Imana iravuga ngo ngiriri iriba, genda umuha amazi. Ngo haza marayika Gaburiyeli amuha amazi, amara aramubwira ngo uzaba umurashi wo mu butayu kandi uzaba ishyanga rikomeye. Ntimugire ngo Irani rero ntikomeye, ikomeye kubw'iryo jambo uzaba ishyanga rikomeye, niho nashakaga kugera. Kandi uzaba umurashi wo mu butayu. Ntimugire ngo ibi bikopo riri gutera n'aya masasa iri kurasa n'ubu bushobozi. Hama rero Isiraheli yagumye aho ngaho na n'aya masaha. Mu busanzwe Isiraheli miliyoni 12 ntizikwiye kuzengereza Irani ya miliyoni 150. Ibyo ni Isiraheli ntinangana n'intara imwe ya Irani, ariko Isiraheli ifatikanyije na Amerika ikora ibyo ishaka muri Irani, kubera ko Isiraheli nayo yinjiye mu murongo w'abanyabyaha. Imana iranabareka nabo bagakubitwa hamwe n'abandi bose. Ubu none ibisasu biri kugwa Dubai, ibisasu biri kugwa muri Qatar, muri Jordan, ibihugu bigeze mu 8, misile ziri kugenda zigwa mu mirwa mikuru nka Dubai. Abantu bahazi nta muntu wakekaga ko hagwa amamisile cyangwa Qatar, ni ibihugu mwese muzi. Ariko uyu munsi ibyanditswe biri gusohora. Iri ni isezerano ry'abantu Imana yanditse mu binyejana bya kera, none riri gusohora. Bivuze iki? Bisobanuye iki kuri nge no kuri wowe? Tutarebye ngo uriya muhora bawufunze banyuzagamo ibitoro n'ibindi byose, ngo muri Afurika bigiye kutugiraho ingaruka, icyo tukihoze. Ahubwo twebwe bivuze iki ku bana babuzukuruza b'Aburahamu? Niba muri abana b'isezerano mukwiye kwitwara nk'isezerano. Niba wemera ko Imana ivuga, ukwiye guhagarara nka Isaka. Niba uri umugore wemera ko Imana ibaho, ukwiye kuba nka Mukaburahamu Sarayi. Niba uri umugabo wubaha Imana, ukwiye kuba nka Aburahamu. Niba rero wumva ushaka gukorera Imana, ukwiye kuba muri kote y'abubaha Imana n'abakorera Imana mu murongo mugari weruye mutagatifu. Ntabwo mvuze ngo Abasilamu bapfe, ntabwo nishimiye urupfu rw'Abasilamu vrema, ahubwo niba Imana itwumva, ariko iratwumva, ninatwumva ihana Amerika, kuko Amerika iriyenza irashotora, kandi ihane na Isiraheli. Ntabwo bivuze ko abantu b'Imana bagomba kugenda nk'intare mu ishyamba bica barwana bafata abantu ku ngufu, doke ntacyo baramira, ntaki, ukabona ibintu umengo ntacyo bibabwiye, ubo wagira ngo si amaraso bari kuvusha. Ntabwo Imana yemera ko dufata umwanya wo kuvusha amaraso ya bene data cyangwa se n'abatari bene data. Ni nayo mpamvu mwabonye Neva
hamwe ntanamushyigikiye, we yafashe ngo isilamu ayihuza n'abakristo. Biriya ntibisa, nta naho bihuriye, ntibizigera binahura. Abamizirima ntabwo bemera Yesu nk'umwagazi w'intama w'Imana. Abamizirima bemera Yesu nk'intumwa, ndetse hamwe bo ntibanamushaka, bemera Muhammad, ahubwo bakemera Aburahamu n'izindi ntumwa nka ba Musa. Bagira Bibiliya yabo iyo bita Korowani, tugira Bibiliya yacu. Ariko neva mu gikorane cy'urubyiruko mu nteko, we yabihuje, aravuga ngo ni Imana yabikoze, yahuje ngo uwo munsi w'abasilamu n'umunsi w'abakristo ntabwo bizigera bihura. Ibyo ni ibintu bidasa. Rero nigarukiye, umukristo akwiye kubaha isezerano, muri we akagira indangagaciro za gikristo zivuga ngo amasezerano y'Imana muri jye ari ku rwego rwiza, amasezerano y'Imana muri jye ari ku rwego rw'ubugingo, ari ku rwego rw'umugisha, ari ku rwego rw'agakiza, ibintu nk'ibyo. Amasezerano y'Imana, amasezerano y'Imana. Kandi ukwiye no kwimenya, ukanamenya kote yawe, ndi uwo kwa Aburahamu cyangwa ndi uwo kwa Ishimayeli, ese ndi uwo muri Kanani cyangwa ndi uwo guhona. Koko birababaje kuba umuntu yakuzuza imyaka 40 nawe ubwo atiyizi niba ari umwana wo kurimbuka, niba ari umwana w'isezerano. Ejo bundi nari nabibasiguriye mu butumwa duherutse gutambutsa, babwira ngo umuntu ubugingo buba buri muri we, arabuvukana, ntabwo ari ubugingo atira, si ubwo yikopesha, si ubwo asaba, si n'ubwo asabiriza, ahubwo ubugingo bugomba kuba muri we bumuvinga ubuzima, ari buzima, bufureshinga neza. Imana idutabara. Umukristo rero hari igihe yifata mu rwego rwo ngo pasiteri niwe ubimenyera, undi ngo padiri niwe ubimenyera, undi ngo shehe niwe. Bari ibyo bamenya nuko turi bazima, nuko twaramutse tugatonda imbere yabo, ariko iby'ubugingo bwacu bimenwa n'Imana. Koko ntabwo pasitoro hano ntiturarana, na madamu ntabwo twiriranwa ava midi apere midi oyaye, ndetse n'abana nuko, nawe nuko. Umuntu ufite ijambo n'uburenganzira ku bugingo bwawe, navuga ko ni Data na Mwana n'Umwuka Wera. Aba usinziriye muri kumwe, uri maso muri kumwe. Reka rero kwihumisha ubwo kanura. Ni ukuvuga rero abakristo nyabakristo barimenya. Erega Yesu we iyo ahamya akavuga ngo ndabazi, kubera iki mwebwe mutamuzi. Kandi Yesu yavuga ngo munyitane, ukabona abantu baramuyobewe. Kiriya gihe si cyo cyubu, ntabwo abantu bakwiye kuyoberwa se, abantu ntibakwiye kuyoberwa nyina, abantu ntibakwiye kuyoberwa iwabo, abantu ntibakwiye kuyoberwa iyo bava n'iyo bajya. Niba utazi Yesu, urumva uzajya mu ijuru ryande? Ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Uwo muntu w'inzira ukaba utamuzi, uwo muntu w'ubugingo ntumuzi, uwo muntu w'ukuri ntumuzi. Kameme none niba turi kujya mu ijuru tutazi nyiraryo, tutamuzi, tuzajya ubwo ijuru twaba tugiyemo n'ijyahe n'iriye. Hama nanone niba tuyobowe na siyansi, tubeshejweho na siyansi. Niba tuyobowe n'umubiri, tubeshejweho n'umubiri. Niba tuyobowe n'umwuka, tubeshejweho na mwuka. Niyo mpamvu buno nuza kwitegereza mu ijambo ry'Imana turi kwigisha, nuko umuntu yakabaye yimenya hakiri kare. Ejo n'umunani icyo bita gakondo Imana igiye gutanga mu Burundi, gakondo Imana itanga mu Rwanda, ndetse n'abazihawe ndetse n'abazihabwa ku giti cyabo, ukwiye kuba uri capable yo kuvuga ngo kwa Data nanjye nahaweyo umugabane, nahaweyo gakondo, nahaweyo umunani. Uyu mugabane uri buhabwe niwo mugabane wasezeraniwe n'Imana ukiri mu isi, undi mugabane usezeranirwa n'Imana ugeze mu ijoro. Sasa rero reka mbwire abantu ngo kuko papa wawe yaguhaye itongo, cyangwa se n'ababyeyi bawe, cyangwa se n'umuntu w'inshuti waguhinduye umwana we cyangwa akaguhindura inshuti ye, akakugabira iby'agaciro, kandi ntagire ibyo aguhisha n'ibyo agukinga, mukabana mu buryo bwuzuye kandi mu buryo bwiza. Niyo mpamvu buno ndi kukubwira ngo hagarara mu murongo mwiza wo kugira ngo uvuge ngo nanjye nkwiye kuba umukristo, nzahora ndiwe. Iyi somo
imana niza kuverifiya ubugingo bwawe n'umubiri wawe ndetse n'ibikorwa byawe activite muvuma circulation z'imibereho yawe, isange uri umwe mu bakristo bujuje ubukristo bwo guhabwa ubwami bw'Imana ndetse no mu isi ufitemo umugabane witwa Kanani. Birababaje rero ko Imana yaza kuverifiya igasanga wowe nta munani ufite mu bya data, nta gakondo ufite mu bya data. Bisakurisha ako kantu. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Reka dufatikanye indirimbo ya 45 ivuga ngo iby'Imana ikora muri kantike y'ikinyarwanda mu ndirimbo z'agakiza. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzino iby'Imana ishaka ari byo biriye gukora mu rugendo, ntabwo nabimenya byose ariko nzi ko nzabimenya. Nikukiturizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito. Nikukiturizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito. Yesu nzi kufita magari ibihumbi, harimo n'ijyo wangeneye, icyo wamitiye muntu kugira ngo nzagere mw'ijuru amahoro. Icyo wamitiye muntu kugira ngo nzagere mw'ijuru amahoro. Ndi nk'uko Eliya yajyanwe n'ingoga, nanjye uko niko nzaba. Kandi nk'uko Eliya yajyanwe n'ingoga, nanjye uko niko nzava mu isi. Ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Tuzaba ibihumbi turamya Umukiza, tuzamuririmbira twese. Urimanikira nuka muri byose, ku buntu n'inama tugira. Urimanikira nuka muri byose, ku buntu n'inama tugira. Ubu ntegereje kandi nihanganye, tuzasobanukirwa byose. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mw'ijuru. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mw'ijuru. Turagushimiye rero wahisemo neza gukurikira Imbabazi TV gatatu ku rubuga rwa YouTube. Iyi TV ni iyawe n'iyanjye, n'ivugabutumwa n'ibiganiro bitandukanye, kuko turi mu isi dufashe igihe mu ngwano, mu busesenguzi, muri analize, ariko byose mu kuri no mu mwuka. Mwami Yesu turagushimiye, niwe mwigisha mukuru, niwe mutabazi, niwe murengezi n'ubugingo n'agakiza kacu. Duhesheje umugisha umuntu wese wari ugutegereye, abo muragwa w'isezerano na Kristo. Wari uteze amatwi ahinduke kwa Aburahamu na Isaka
na Sara. Ngaho rero natwe mwami uturinde kubabazwa, uturinde kubitwa uko, uturinde kuba umuhigo w'abandi, ahubwo uduhe kuba baragwa Kanani tukiri mu isi no kuragwa ijuru tukazabana nawe iteka ryose. Turagushimiye rero kuri mu ruhande rwacu, mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, amen.